Hello tuni Kuki News hin bezo se na bon cha vin lem na hivin tuni 2nd April 2026 ahita in April ni simni ahita in tunin jong gamsung tu so ho neu cha update hin bol kit no hitin ichen khom piu email ma ho hin tu ai ki got na alang hi Kuki Chaten kal na ding JENG hi na atong ve ti ho jong hi mu hi in Hiche na chung na ho Kuki Chaten tu ni chan ge ya lim do nai lova na tong tam pi na lai ve ti ho jong hi mu hi in tu ni i topic diwa iga het thei di win ga ta do lewhan MEITEI CM in lam ha na boy ta loading ti a ami pi ho hinga kitip na ananei ti hi mu hi in amasa jong chu in sei ta win MEITEI CM pa hi MEITEI CSO leader hon jong kimu pi dinga ananga jingo a hi in tunia chu dilhia patna infal khopi hongnung hlungkit a hi ta in hichina a hi NRC chungchang a hi lo le census kila ding chungchang ho jong hi CSO leader ho to hin ki ho na anei ding a hi ti jong hi mo a hi in chule Manipur gamsung boy na chungchanga hi CM pa hin MEITEI CM pa hin amit sa jong aga ki mo pi in amit sa to jong ki ho na sau pi an nei hloni ti ho jong ki mo a hi in nichibana jong chu jan hia hin phone UKC United Kuki Council ki phu do na chunga hichi kiloi khom na chunga Dr. Sir H mate in jong thu sei na ahin bole ti ho jong hi mo a hi in ngi chung chang ho he thim na diule I gam sungwa thil dan ho nampin I he thim wa I tilang panga pan ila diu ham ti pa hi he thim anga in tu lai hi kanam mi pi te ho hinga ka sei nom pen cho a hi le I gen thei I ha sat naw hi mi khen khat in igel wa hi le Jing le thaya kile Beijing ding a hi lo le Jing le thaya result mu Beijing ding I got je wa hi alung thim si tampi jong I tawin a hin la I thil tup I thil doi pau hi I chan ge ya Kuki Chaten a dinga thil pha honglung thei ham a hi lo le Kuki Chaten hi chi imu wa hi le I chan ge ya khan to na INEI wa I chen khom piu melong ho hi han MEITEI ho hi han I chana I lian khup diu ham na I lian khup diu ti chu ama ho sanga I khan to thei diu ham I chi hi ei ho sanga jong hi email ma ho hin ama mu a hin hi ji chun hi chi ho hi he thim na diu ho thu ho jong hin sei diu hi ama sapenin amit sa le MEITEI CM pa ki ho na chungchang neu cha ga sei lo hen MEITEI CM pa hin tu a Manipur gamsunga thilhung ho zo se Kuki Chaten lang hi hen tangkhul lang hi zong le hi ta chu alanga vai a hop na ho zo se hi ama machama vai hom lawai iza kai center a ko na report hung ji a center a ko na older hunga hi chi dungju ya chu hi chi MEITEI CM pa hin na to ai zan hi a MEITEI CM pa le amit sa ke ho na home minister pa ke ho na a chu ana seilhon jong chu amit sa hin Manipur CM pa hi nga hi agang theilam pe na peace process ki bol hi peace chungchang khatla khat ki cham theina ding khatla khat ki to theina dinga na ki tong pa hi agang theilam pe na bol kinin suhat nin a khuti lawai le phat hi hungei sang ding a hi ti hi anawai lai ti ho jong hi mo hin pressure na sata api a azi chu ken hi chi to bang video ka in sim ting la hale ni ho hi achal tul jing ti a jong hi avela kana sei ji chu het so ke wa hi tu ni a jong hi ga velo chun hi chi wa amit sa in Manipur CM pa hi nga speed up ti so
gang dewa bolin na thil bol ho chu namang bi se na slow bi se a hi tai hi chu ho hi speed up bolin sugang jemen ti hi chu ipi bola se ham tel 2027 na hi election hung di chu hi chi election na hi ETM khana tu chunga BJP na to dan mi pi na deila wa hi le Manipur gam sunga BJP anung kai na ding chu kinep talo di hi chu hi je a chu ama ho hin ama ho politics machal theine ding bo hi to gon ne ya hi ta chu Manipur gam sunga chamna jong hi force ta a bolding tu le tu a chamna Manipur gam sunga chamna hen athile Manipur hi hop thuma ke hop ngai chu hop thuma ke hop ding pen hi MEITEI ho nom lo cha ji chu hop thuma ahung ke hop mai le chun 10% ta bang hi MEITEI ho changding 90% ta bang hi milong ho to Kuki Chaten hung ki hom de chu 45 vela ki hung ki hom de chu hi je a chu tua hi chamna thailo chu MEITEI ho anop lo je wa hi chi thil so ding pen chu anop lo je wa hi chamna thailo hi chi het no ngai chu a population langa I sei tiang la chu ama hoi atam pen hi chu agamu aniaw le wa nga hi mi tamo a hi in e ho hi igamo alet wa nga mi kil hom hi AHIN la tu le tu a hi Manipur gam sunga chamna sot pi thaina ding a hi la waile kumlhunga chamna a thaina dinga chu ipi ngai ham tele Kuki Chaten hleplung dam nga in chule nan Kuki Tribe ho chong hi hleplung dam ngai a hi ti hi MEITEI hon chong ama amo lo pi AHIN la hi chila a chu ETM khana ama ho hin lung agel theyuwa ching thei ta awaya hop mo wa hi la chun Manipur ke lo hela koima thum zong pelo hela chamna a thein lampi zong ipj nam tel e ho hi sumla pai du te hi wa sumla paya ki hlem hla thei te hi ji wa chu hi chi ho zong hi abaya bailam hi AHIN la tu le tu a Kuki Chaten ithil thum pau hi aki khat sanga 70% tabang hi ichai hi ta so 30% ta bo hi wat a hi ta in 30% ho ta bang bo hi wat a hi ta in hi chi chu ipiham iti aile e ho sunga I boina pau hi su hlap na ding hi abaya bai chu hi chi abai pen ti chu pathin I het na wa khat la khat I hung kilung si na wa khat la khat ki het thim na oma khat la khat ki ka a connection na uma hi le chun igam sunga wa ithil thum pau hi paita imu theyu hi chi lampi khat bo ineyu hi chi chu a hi lo vai le tu a 70% hi a percent a hin ki zo do wa a chai ni ting le Manipur gam sunga MEITEI ho khut no ya inung kit de wa hi ti zong chu het thim ne de vai ga se wa hi in hi chi dung ju ya chu MEITEI CM pa ahung kinung le a hi press meet ho ananei na a anasei chu a hi le IPSM tele tu le tu a hi Manipur gam sunga official ta sei chu chi hi chi direct ta state sunga interconnection ho hi abona smooth ta ahung ding boina lo hela lamhla theina dinga na to kipan a hi tai ti jong hi ami pi ho tilen MEITEI ho hi nga hi thumop na nei ta chu hi chi thumop na nei dung chu ya chu hi chi to bang center force ho mangcha a hi bullet proof ho mangcha tu a jong hi highway ya MEITEI ho masanga analam hlangam lo ho jong tu a hi lungmong sela lam hlagam taw chu social media dunga hung viral ho jong chu I modi wa hi in fala kona sanapati nom ta in MEITEI ho alam thata vi ti a video proof o na san ge jong hung ki Vetsah hi ta in hi chi ho a kona hi tu ni chan ge a CSO leader ho inam sunga leader ho I kha do lo wa hi ta hi phat ahung chal la hi le chun kanga hi ta hi government in Kuki Chaten hin zo lep kit ding aban bana hi na hin to deu igam sungu wa hi lamhla na zo si hi ta chu sepei tha na AHIN bol deu
ahin la 2027 election zo ting la hin igam sungo hi mei khu hung ki tung kit ting hi election ahung hi masang si awang hi BJP hi han Congress hi zong le thil pha bol ding hung ki chu de wa hi in hi chi ka a hi boina ima mai lo mai thei khuti ta nasata a boina lo ding hi zong le 2027 election hung ki chai han lang hi le hi chi hi nasata a 2023 a mei kon ho in le lo ki hala mi le sa ki that to ho chu i ma cha hung hi lo ding hi chi sanga ho zo chu hung ding hi tu a hi chen khom piu ho zong ga velo chun na sata ki got na ne hin e ho zong ki gong zo wa hi ta in MEITEI ho zong hi chuti ma hi in a hoti a hi le chun 2027 election a hung ki chai tiang le hin government in i chan ge a pan a hin la a i gam sungu wa hi mei khu hung tung kit ding ham ti zong hi sei the hi lo wa hi ji chun a hi the ai le kanam mi te ho ei ho dinga tu le tu a separate administration imu theina lampiu khat bo inei wa hi in politics ala I fail ta win ho langa la ikito thei po win ita khat la khat lam kai kitosot na ala ilha samovin ahuti ai le lampi khat bo inei chu ipiham tel e ho MEITEI gama ILUT lo wa MEITEI e ho gama ILUT sa lo lai SEUVA chu ei ho dinga hi chi bo chu chance hi to a zong hi a hung ding that 7 ni tiang le hin MEITEI gam sunga lut dinga ki gong mi izat ham khat Kuki Chaten zong hi chi ho hin wang sit na ahin to kha diu hi ki cha na lin ta khat zong hi in hi ji chun MEITEI le center government in tu le tu a hi Manipur gam sunga iti khat la khat ki chot to na aumin iti khat la khat ki ka a hi ta ki chot mat na hi ahung thei dem hi chi po po le chun cham na ki ti hung min tin khat langa zong khat ho zong lut thein tin khat langa zong khat lut thein tin hi chi ting le chun I lo thin diu ai ti pa hi tu le tu a to gon a hi in tu le tu a wang hi Kuki Chaten I din mon hi ha sal he jing a hi ti hi het thim na diwa iga se wa hi in tu a zong hi CSO lam kai ho pan ila tha ki no wa lam le na hung hlai MEITEI a hi lo le center force ho gari ho zong hi check phat a hi tai igen thei I ha sat lai wa MEITEI hon security force hon na san ge a zong atin wa Kuki Chaten a hol wa kai ha wa hi in hi chi to banga chu tu ni a zong hi Kuki Chaten ka demand pau nei pe lo wa hi le ke ho zong kanung chon lo di wa hi ti pa hi I Vetsah lo wa hi le chun kang center government in AHIN lung thim la ding AHIN zo bol ding amina alak tela mu ding IDP ho pi na dinga zong hi sumla pai alak tela ahin sei diu ahin la koiman tu ni chan ge a imu lo diu khowei tiang zong le imu nai lo diu hi ti zong hi ka sei do no ma hi aban kitna chu hi chiwa hi ga velo chun press release ahin bol na pau hi ga velo chun pateta I vet na hi le hi chi zong hi CM Secretariat na ko na hung pot do a hi in ama hon press release ahin bol na wa asei na wa zu zan ha na sei wa hi in hi chiwa ama hon asei Thopi pe no cha hi le Manipur gam sunga chamna theina dinga hi MEITEI CM pa hin agam sung veng bit dinga IRB Indian Reserve Battalion ho koi beding le sim beding to gon anein hi chi ho jong hi Amit sa in phatsa na anei hi chi ho jong hi apom pi ti a hi in tu a jong hi ga velo chun Manipur gam sung boy na hi center force a hi lo le security force tam je a thip ding hi han lang hi le mata a thip ding a hi tai Manipur gam sunga center force hung ke tol lut momong jong hi alak tela sima hung ke tol lut no a hi in ahin la sang tela hung ke tol lut wang wa hi tu ni chan ge ya hi chamna di lo hi ipiji nam tel mi pi sentiment tong kha momong mi pi lung thim nat na hi
tu ni chan ge a thip nai lo hi in hi chi ho thip na dinga chu mi pi again thei a ha sa ho a lep lungdam phot no ngai a hi in hi chin na dinga hi tu le tu a jong hi ama wa in force ta a Manipur gam sunga chamna na ding to gon hi amazing wa hi in ngi chun Kuki Chaten ipil theu anga in ilam hla naw ina to naw I vai hop na ho zo se wa hi pathin to ki tho a vai I hop lo wa hi le inam pi hi phat khat le kola I hin pui hla deu accident hin to theu a hi ti pa jong hi ka sei do nom ke den hi ngaban kin a chu congress hon jong Manipura congress leader hon jong tu le tu a government rule jing BJP government le center government ho hi nasata adem na anei win IDP min mangcha a hi azat zat na budget asemo win hizat sanction ke bolding a hi ti a thuplu na anei win mi pi alhem lungdamovin ahin la tu ni chan geya fun hi release a bol po ve koi machan sum amopoi ahin la ning kum la ya 2023 apana boina hong oma 2024 a pi dinga thulu na ananeyu budget ana sim ho ahi lo le fun release dinga ana sei ho jong tu ni chan geya IDPS hon koi man mu nai po in cabinet zat chom expansion bolding ti ho zong a bol povi ti a hi nasata demna a bolovin hichina chung chona cho IDPS ho zong ki khopna anane yuvin December 2026 a December chan geya hichi chan gei pi ding hiti ding khati ding ti a ki vai hopna thulu na anane ho zong tu ni chan geya hi I macha bol do om nai po in December hung lung zong le I macha hung hi di loading ti ho hi demna sangta ho zong a bolovi ti ho zong hi mu a hi in hi chi keu cha hi pon MEITEI gam sunga hi tu le tu a hi ka chingi ka thimi ti ho loi zong hin NRC hi nasata a demna a bolovin aji chu census hung kila tha hen lang hi chi hung ki bol hen lang hi le Kuki Chaten galjam ho zo se jong tu a hi Indian citizen hung ki la wa hi le izolel de wa hi ti pa hi ama ho concept khat a hi in hi chi chun hi chi naurem kiti pa jong hin AI mangcha a hi article za chom a ji in hita chu AI ho mangcha a hi mi pi a hlem le ti ho jong hi mu a hi in article ji ho jong hi event na hi le na sama ma a hi wa nga chu ata a practical ta pu do ding hi huti ta an umbi se lo hi jong le a thu sei dan pa hi event na hi le chun ana na sa hi jong le hi chi to bang chu hi lo a hlung lo ho na san ge jong hi a sei do ti ho jong hi mo a hin Assam gam sunga jong illegal migrant tampi omje in Assam gam sunga thu anei zo povin hi chi to bang Assam gam sunga a hlun zowa tu a Manipur gam sunga a hung hlun ding jong hi kichat ta a hi ti a hi mi tampi zolena la hi lungthim hi ato kha sa hi ta chu mi pi ho hin ama sapenin indigenous ho hi hu do theina ding to go ne ya NRC nei phot ding hi chi zo ting la chun census kila ding a hi a hoti la vai le census kila thei pon ti ho chan ge jong hi ichi naurem hin AI ho mangcha hi article Indian Today Northeast a hi article ho jong ana so ti ho jong hi mo a hi kin en hi aban kina hi MEITEI gam sunga thing noi izan ham khat jong hi anaki mando kin ti a hi in tu ni si a jong chu mi thum anamando kin win zan hi lang hapta sunga ama do si seu hi goma mi get lang alhing tai ti a hi kin tu le tu a hi event na hi la MEITEI news so adi sana valley base a news hung kisim ho hi alang pia isima hi le ni chenga hi operation abol na wa thal amat do a hi lo le thing noi amat do ti hoi ki sei jing a hin e ho gam sunga hi zan ha jong kana seitan e ho gam sunga hi center force a hi lo le government en amat ho hi drugs langen to manga kiman khamna theilang bowa kiman a hi in la
MEITEI gam sunga hi ivet na hi le chun a phat chenga hi thingnoi kimat do na jing a hi lo le thal chang kimat do na jing ho hi ki sei a hi in hi chu ho hi mi khen khan en gel lo han iti dana thingnoi ki man jing ham thingnoi a tam ji o hin ti iti mai theu a hin hi lo a hi kan ami te ho i pil theina diwa hi chu ho hi avel vela hung ki so ji a hi in hi chiwa MEITEI la a thingnoi tampi akima do theya hi le chun thingnoi tampin ki got na nei ve masanga i to bang hung lung ding ham ti wang sei thei a hi pon hi zong le MEITEI ho ki got na chu hi chilang side a hi ti pa chu i het theine dewa i phon a hi in ei ho langa sum le pai ngai lut ze a ni le cha ul kaya ni le cha hol ta sanga bailam chakhatna hausat pai jing ding nop na a kham na theya sum le pai hol tampi i umbang wa chu ama ho zong thingnoi akimat do zinga hi le chun agam sungo wa hi mi tampin arambai tengol mangcha a hi i chan ham khana thingnoi ki sima ki got tup na hi ane yuvi ti pa chu i het theine dewa avela i hin phono a hi tu hin aimol ho a kona press statement ahin bol na khano ga velo hen hi chi zong hi zan hi a UKC ki phu na a hi in UKC ki phu je a hi chi UKC ki phu na a aimol khat ana zaw je a Alex aimol kiti ana zaw je a chu hi chi to bang Kuki Chaten ki loi khom na a aimol ho azaw thei hi ke hon ka pompo ve hi chi hi thildi a hi poi vice president planning za chom bola hita Kuki ten aimol ho Kuki a la lut na ding to gon anei pau hi ke hon kapom thei po vi ti a hi Aimol Tribe Union Manipur in zong phon do na ahin bole ti hi mu a hi in alang khana chu igela hi le chun aimol hon zong i to banga Kuki a kona zam do ding go zong le zam do thei di lo a hi in eho thakhat hi win ucha khat hi win tu ni a zomi hon jong ke ho Kuki ka hi poi ti a avela a sei bang wa hi i to banga seu jong le wanwoin ei he now Kuki chu ipai mang theilo a hi tu ni chan ge a mizo hon jong state amutawin state choma a chen wa mizo ka hi ve ati wang wa kho a history hoita kisu na hi le chun Kuki zaw lo wa chu mizo thei lo wa hi chi to bang ma a chu tu ni a hi Kuki Chaten state hin mo wa atuma ihung ki vai po wa hi chi ting le chun e ho jong mizo banga hi atuma amin chombe khat in kisa to ka wa hi Kuki i paila na theu ima nai lo a hi ti pa hi iga phondo theu a hi in hi chi UKC ki phu na chung changa jong hi pu Dr. SHH Mate Amazon hi consultant ana hi saw hi in a hi chin chunga hi amana seina hi a seinal he jing en consultant hi lo keima ti in ahung ki phongin hi chiwa hi Amazon a seina khat hi a hi le hi chi UKC ki phuna lam kai hon I macha her sa na ei bol povin I macha ken hi chi chung chang thu ka hepon ahin la kamin hi chi ki loi khom na a ei zaw sa ji win phamo ka sa in hi chi to bang hi khan to lo a hi lo wai le ki he to lo ji a hi chi to bang ki bol ho hi khan to lo na khat le ki mu set na khat na ka geli ti zong hi mu ahin ki noi se na ta in ka la ai ti hi a sei a hi in hi ji chun kanami te ho jan he a jong chu UKC ki phu do na chung chang ho jong in a sei ta win e ho hi igam sung inam sung akhan to lo na pa hi indigenous hi na pa hi chi na luisa anna hi sa pa chu to sot lawa atha isim je wa hi tu ni a min refugee a hi lawai le illegal migrant ti a ei ho na ho jong hi chi to bang concept inei ji wa hi mi noi si I chan jiu a hi ti jong hi ka phong do no min hi
kuki in pi ki ti ho ki loi khom na ho bang hi iti kuma pa na hong ki siam ham ti ki khol hen lang hele min kuki in pi a hin ti tiang la chun a hong kon do na iti kuma hong ki siam do ham na hi chi chu hong ki khol pai chu a root cause hong ki ve chu hi chi chu a hi in tu a hi ho hin hi chi pa chu na sa talowa amin kiloi khom na za chom chom phu dinga hi jong le a lui pa kina sa talowa tha I bol wa hi chi I bol je wa chu tunia I ha sap naw tampi main a Vetsah na in I ho chen da novin ga example lew han example ga pe lew han I ho chen na ho jong hi I chen ma sat pe naw hi dal halovin hi ta chu to pha jing hi tin a in hi kum khat sunga ni le thum ki ke be jong le hiti chun I chen na khat wa chu cheng khom le han tu ni a hi churchanpur a hi lawai la kampo pi ho bang chu MEITEI ho khopi sanga jong lien cho MEITEI ta chu a hi wanga I ho hi chi chu hi lovin kho khat na I cheng ovin mi hung tam thim tiang le khotha I sat ki novin khotha a chu mi neu cha hung tam ki tiang la khotha I sat ki novin hi ta hi bol wa hi le I ho chu establish ahung hi na ahung kondo na ahung kisim ni ho chu hung chapang ji ta chu hi chi indigenous I hi na lai pau chu hung mang ji ta chu hi chi to banga chu tu ni a jong Kuki Chaten kilung to ta in alui ho zo hi support no hi tin phate ta a hi chu ho zo to sot no hi tin lam kai jong lam kai ka hi ti a I thi chan ge a lam kai po go lo ding ei itiam khana ilha sapta a ei sanga chingzo thim zo vai pothe au ma hi ama ho zo chu platform a chu chance pi ding ei ngi chita bang chance ikipi to lo je wa tu ni a jong inam se pai ho jong ake a uma thom cha ki hen za gam a hi in hi chita bang concept inei lai sewa inam sunga ki to na loading khat la khat ki to ta a chen khoma khat la khat ki to sot na kiti ho hi inam sungwa thei lo ding ei kanami te ho a hi theya hi le kilung to hitin tu ni a Dr. H mate in asei banga hi khat la khat ki ho to ding hi koi ma nom lo pon te ama jong mate hi je a chu kei kuki ka hi poi atina hi di lo hi chiwa seidan hi koi man concern in bol povin koi man in het sa povin koi ma chan hi chi to bang to gon ka nei vin nang jong na hung jaw ding a hi ti a anop na lo hi la hi ta hi inop I bol ji wa ke ho to na lo je a hi thil boy a hi in tu ni a jong hi Dr. H mate jong hi phateta a UKC ho en het sa hen lang ke ho to hen lang bolu hen lang hele tu ni a hi chi to bang thil so ho hi lo ding a hin inam sungwa I la sap na pau hi connection na khat la khat ikide to sangwa hi khat la khat ki to sot zo lew hen inam sung khang to ding ai tu ni a EMLA ho hi hen CSO lam kai hi hen ho lam kai ho hi jong le akidem to naw hi IPGM tele khat la khat aki het to lo ji oi khat la khat ki ngai lut na anei lo ji wa chu kidem to hi in khat la khat ki het to hen lang khat la khat ki lung si to hen lang le tu ni a hi ho lang hi hen nam se pai lang hian CSO lang hi jong le akidem thei koi ma lo so pi khat chi hi ve ti hi a chaina iga sei the o hen tin hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha holim na in nei theule igam sungwa thil hung ho MEITEI ho ki god dan le MEITEI ho panla dan ho hi het thiam angai tai ti hi het theine diwa Kuki news mang cha hin phon do theu hi chi chan chu hin tin tu ni Kuki news in ve a hin ngai hlo zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phathei na bu jing taw han